usasemncane. So impilo yokuthi uzalwa umuntu owayemkhulu nawe futhi uyaziwa into esengijwayele futhi engakhula ngayo. So kwesinye isikhathi abanye abantu baye bayitshela ukuthi yazi kumnandi uba lo mfana ngoba nakho edumile ezala umuntu odumile. Kanti ey'khathini ey'ningi akube mnandi ngoba abantu abaphili ngendlela efanayo futhi abadli ngendlela efanayo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu uma ephuzile egcine ekhuluma izinto naye ekangayinaki ngoba eqiwa injabulo ekangayinaki mhlawumbe engagcina zikulimaza. Kodwa inibingelele kuphina kuphela kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Select Africa TV igama ngikwazi ukuthi obusane kwakamthembu bathi elenjabuli ihora bafowethu ngikhona ke ngila ehotel abafowethu ngihlalele nje nensizwa ngithe angilande sizophumula nje sichilese kube mnandi niyazi ke bafowethu ukuthi ikhiphile insizwa ingoma ezimnandi kakhulu amanoni ahla bahlosile ngithe angisondeze eduze ngoba hayi kunengoma etrenda kakhulu laphana idlozi lotshwala mfowethu asikubingelele sibamukele kwiSelect Africa TV. Angibingelele ngiqale ngibingelele abaphathi balo uhlelo iSelect African TV bese ngibingelela abalaleli bonke ababukele abalalele ulobingelela uLusanda kwakhumala umfana wasenquthu umfana weBhova waziwa ngeBhova elincane ophethe iqembu abadlali beBhova laba okuyibo njengamanje abasatrenda abatrendayo. Yebo impela okuwena mfana uvele wakhipha nje kwavele kwavalwa hayi konakele ayikonakele impela ayithe makukhipha mina impela ayikonakala nami bengingazi ukuthi ingoma yami ingazi benkulu kangaka kodwa indlela enkulu ngakhona ngiyabonga ngiyayibonga support kakhulu kubantu. Lusanda mfethu njengoba usayichaza uLusanda ubani uLusanda sibona uLusanda manje uyatrenda uLusanda ungene kumaskandi siyezwa ukuthi umfana weBhova siyakuthokozela lokho futhi siyathobeka kuba nawe mfethu okuyinto mfethu engicabanga ukuthi iqhawe elinomlando omkhulu lazala iqhawe nalo wavela wakhetha umaskandi mfethu awuchazela abantu uLusanda njengoba echaza ukuthi uLusanda usuka lentuzaneni enquthu mfowethu uzalwa iqhawe injani nje impilo ukuzalwa iqhawe ukuhleze ekhulunywa ngobaba wakho njalo ngisho siwadlule emhlabeni kodwa isithombe sakhe nomhlaba nje kungowakhe ngoba umaskandi ngaye lwami impela cha okwami ngingakubeka ngazuthi kuhlukile yabona mhlawumbe kungahluka kunabanye ngoba baningi abantu abamaqhawe abanezingane futhi nazo ziyaphila kodwa kwami ngingakubeka ngazuthi kuhlukile ngoba okuhlukeni kwakhona mina abantu ngabajwayezwa ngisemncane kakhulu yabo ukuthi nje ngazi abantu ngizazi ukuthi uma ngiphambi kwabantu wenza kanje abantu bakujabulela kanjani ngayifunda le nto ngisasemncane. So impilo yokuthi uzalwa umuntu owayemkhulu nawe futhi uyaziwa into esengijwayele futhi engakhula ngayo. So kwesinye isikhathi abanye abantu baye bayitshela ukuthi yazi kumnandi uba lo mfana ngoba nakho edumile ezala umuntu odumile. Kanti ey'khathini ey'ningi akube mnandi ngoba abantu abaphili ngendlela efanayo futhi abadli ngendlela efanayo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu uma ephuzile egcine ekhuluma izinto naye ekangayinaki ngoba eqiwa injabulo ekangayinaki mhlawumbe engagcina zikulimaza. Kodwa ngokuthi thina sesajwayela sekwagcina kuyinto esiphila ngayo abantu sesiyabazi ukuthi baphila kanjani ba-reacta kanjani over thina. So into esesayijwayela nje ukuthi abantu umuntu ukhuluma nakanje nakanje kumele nawe futhi ube kwi-level yakho ukwazi ukuthi abantu baphathe ngendlela yokuthi nokuthi lapho abantu bothi bekuthanda nawe ukwazi ukuthi ubathande bekwazi ukunika leyo support oyidingayo. Mfowethu eyazi wayibeka iyacaca ngifuna ukuzwa la Lusanda nakho manje when decide ukukhipha i-album abantu uma ubheka noma uma ungena nje ucabanga uqala ukucula nomqondo ukuthi vele ngoba baba wami wayicula abantu bazongemukela ngenxa ukuthi baba wayicula noma wena mawuqala ukucula ungena nje kuwena. Engeneni kwami ukucula mina ngangena ngokuthi ngifisa ukuthi ngiqale eyami into. Ikakhulukazi okwami kuwest futhi yabona futhi ngoba sazala umuntu owayemkhulu ecula kakhulu. So kwaba west ngokuthi abantu balindele ukuthi no man lo mfana uzalo ubani thina sifuna lento le yenziwe ubaba wakhe yabo. But
kancane kancane kogcina kuvele ukuthi mina angihlosile ukuthi mhlawumbe ngenze njengaye noma ngilingise yena. Mina okwami ukuthi ngiqalele elami igama, ngizakhele okwami, ngizenzele into yami ezokwazi ukuthi abantu beyiqale bese beyijwayela futhi beyithande. Kube ukuthi umfana wafika nokuthi yena enze okwakhe. Ngoba loya muntu loya mfowethu wayicula kakhulu wayicula kakhulu, into efana noNkulunkulu leya engeke saphinde ibe khona emhlabeni. Akekho noyedwa umuntu oyokwazi ukulingisa loya muntu. So indlela engakhona, so angifisi nanokuthi mhlawumbe ngiye ngizame noma ukuthi ngivale isikhala sakhe. Akekho umuntu oyokesivala lesa sikhala. Lesa sikhala sikhulu kakhulu, zinkulu kakhulu lezi zicathulo. So akekho umuntu ongakwazi ukuthi efikele lapha. Mina ngoba ngingena emculweni ngenza okwami, ngizozenzela okwami okuzoqala ngegama lokuthi kwafika noLusanda. Bese ku-introduce kubantu bekwazi beyazi ukuthi makuzophuma into enje iqhamuke ngoLusanda. Babukeli beSelect Africa TV, nginemfana la weBhova uLusanda. Umfana okhephileke kwi-album yakhe abadlwane beBhova, uyena umfana ophethe lelo qembu. Ingoma ezimnandi ezihlabahlosile ngike ngasho ekuqaleni ukuthi zinamanoni ahlabahlosile amnandi kakhulu. Mfowethu usayichaza, usayibeka njengoba uthi awufisi ukufana nobaba wakho noma wenza into eyenziwa ubaba wakho ngoba wayenza into enkulu kakhulu. Kodwa into esibukayo mhlambe umuzwa wakho uma ubheka abantu, iningi labantu la kumaskandi athi umuntu ngangibukela kuMgqumeni, abanye bafisa ukwenzisa kwakhe. Kuye kuthini wena? Mina leyo nto leyo ngiyibona inhle kakhulu kimi ngesayidi lami. Mina nginokuyibona engazuthi ngiwumuntu ozalwa ebukhosini obunjengobukashaka. Ukuthi sizalwa ebukhosini bomuntu owenza ukuthi kuhlangane zonke izizwe ziphathwe umuntu oyedwa, ngokuthi kube wuye lowo muntu ozoba inkosi. Bonke umuntu ozolandela uzobe inkosi ngokuthi walandela entweni eyayenziwa wuye. So mina nginokuyibuka kanjalo le nto leyo ukuthi shithi kumaskandi ngoba wonke umuntu othi mecula kukancane uthola umuntu mhlawumbe ethi mecula ethi ngilingisa ubaba uSandile Mbongwa, ethi ngilingisa uMtshengiseni, ethi ngilingisa uBhekumuzi, yabona. Bonke labo bantu labo kukancane bakhona abantu abalingisayo, kodwa kukancane i-90% omaskandi balingisa lo muntu othiwa uMgqumeni. Bonke bacula lokushuni lawo. So leyo nto leyo ngiyibona inkulu kakhulu kimi ukuthi kushuthi umuntu ngempela lo muntu lo wayezalwa umuntu owayemkhulu kakhulu futhi ehloniphekile emhlabeni. Yingakho nathi sokwazi ukuthi sihlezi sihlonipha, silandela ngaphansi kwey'cathulo zakhe ayekwenza. Mfowethu uyayibeka iyacaca. Babukeli beSelect Africa TV, ngeke bafowethu ngingayisho lento. Umfana kaMgqumeni-ke, umfana weBhova, umfana umnikazi womculo kamaskandi bafowethu, uyena lo nginaye namhlanje bafowethu, sihleli sichilekisile kumnandi ku-Daily. Mfowethu, album yakho wavele wayikhipha-ke manje, sahlala salinda ngoba kade wasilindisa, kodwa uthema mhla ka-29 wavele wayikhipha i-album mfowethu. Iney'ngoma ey'hlabahlosile ngicabanga ukuthi ey'trenda kakhulu. Babukeli beSelect Africa TV, umuya kwi-social media likhona idlozi lotshwala la ayishaye khona noLimit mfowethu. Ingoma yakho mfowethu, leya ngoma itrenda kakhulu. Uzizwa njani ngaleya ngoma? Mfowethu angazi ngithini. Ngiyaqala ukuthi ngenze into ekanje ukuthi kuke kuthiwa khona ingoma engeyami etrendayo. So indlela engizizwa ngayo ngijabule kakhulu, indlela abantu abayamukele ngakhona, cause ukuphuma kwayo le album akukho la ngeke ngayiphusha khona noma ngenza ukuthi bengakaze ngiyinike isikhathi ukuthi ngiyiphushe. Yayingenela yona kubantu bayithanda futhi kwase kutrenda le ngoma ethi idlozi lotshwala, nami ngakuthokozela lokho. Leyo nto leyo ikhomba ukuthi kuningi engisangakwenza emculweni, kuningi esisazokwenza esisazokujabulisa ngabantu masikwazi ukuthi kube khona esikwenzayo bese bekuthokozela abantu ngale ndlela bakuthokozela ngakhona. Bafowethu ngiyajabula kakhulu, isupport abantu abasinika yona ngiyayibonga. Umsebenzi usuphumile, ama-CD akhona, ama-USB bafowethu besisawenza awakaphumi, kodwa ama-CD akhona, zikhona iy'namba. Uma ungaya epheji lami iBhova elincane SA, ngiyayibhala iy'namba zabantu ekumele nibafonele uma benifuna ama-CD. Njengamanje futhi siwaphethe njengoba sila edrobheni namuhla, siwahambisa yonke indawo, singene wonke amahostela, sihambisa ama-CD, sisuka njengamanje le kwamasho. So umsebenzi nje siyazama ukuthi siwuphushe. Ngiyathemba futhi ukuthi kubantu uzofika ngale ndlela ekumele ufike ngakhona. Mfowethu ngiyayizwa, uyayibeka iyacaca. Mhlampe kule album yakho uma uyikhipha, nayi babukeli beSelect Africa TV, uyiphethe ikhona, sikhona bafowethu nimlandele ey'nkundleni zokuxhumana nibheke ukuthi itholakala kanjani, ngoba cabanga ukuthi nakuzo zonke iy'nkundla mfowethu ikhona niyifakile. Ikhona yonke indawo.
Ngicabanga ukuthi mfowethu le ngoma la mfowethu ayi izwe isiginci sidlalwa kakhulu lapha. Mfowethu Izwe isiginci sidlalwa kakhulu lapha mfowethu. Ubani osebenza nabo ngathi mfowethu bathema wenza lento bakuseka mfowethu. Ngoba engicabanga ukuthi mfowethu angifuni ukuthi ngishiye lento. Uyabona ipresent kaJiva eseduzane kwakho. Kunjani ukusebenzisana nalowa muntu engicabanga ukuthi uyena muntu mfowethu esikhathi esiningi oyowuza ukuthi lo muntu emayishaya ingoma ushaya ingoma enenkosi phakathi naye suke esandleni sikababa wakho. Awuthi ngiqale la ngicela ukuqala ngalokho ukuthi abantu engisebenzisane nabo kunjani ukuphilelana kwabo bafethu abantu engisebenzisane nabo kule album bangiphilele kakhulu Mfowethu njengoba unjena nje umsebenzi kungenxa yabo engingabala kibo uNgika wakwaNdlovu uMnyovu wakwaNgubane bese kuba uMandla wakwaHlongwane naye uJiva Zimnini. Labo bantu labo kube kuhle ukuthi bekwazi ukuthi bekhona mangenza umsebenzi yabona. Yize-ke kukhona omunye ongawuzange mhlawumbe eveze isandla kakhulu ngikho kodwa ukuba khona kwabo behlangene leyo nto leyo ikwazile ukuthi mina ingibooste ingenzi omunye umuntu cause ngumuntu olalelayo mina. Yabona kufana ngisho ngiphoste into mangitshelwa ngifunda nokuwafunda ama-comment mangitshelwa kuthiwa la mfana no yenza ukuthi ungenzi ukuthi lezo zinto lezo ngiyayilala kufana ne-album yami yokuqala engayikhipha ngawalalela amaphutha bathi abantu angishintshe istudio then ngishintshe indlela enginokulida ngayo then ngakushintsha lokho then mase ngikushintshile bakhomba ukuthi bakuzwile ukuthi ngikushintshile bakuthakazela kwangcono kwase bekuthanda lokho engikwenzayo njengamanje. So bafethu ngibonga kakhulu kubantu engisebenzisane nabo ngithi isandla sedlula ikhanda ngaphandle kwabo mhlambe ngabe akunjena. Ngiyabonga kakhulu kubantu abangisizile labe ngibabalile. Bese okunye la esigincini wethu la esigincini ngafundiswa kuye uJiva Zimnini kanye benomqansa owaduma ukuthi esasisebenza naye lapha kuJiva Zimnini. Yibo abangifundisa isiginci. Isiginci kunalento ukuthi mawudlala isiginci ukuthi mawubona thothi ngidlala isiginci mina bese ngibona kuqhamuka uJiva ngoba naye esidlala kunalento enokuthi mawudlala uthi ushawa uvalo uthi awuthi ngenze kangconywana uzethe ukuthi mayibuka naye ngoba edlala ethi wenza kahle loya muntu. Kuzoba wese-ke mase kufika kumuntu ongakwazi ukudlala uvelezwe yena sekulibhomu kakhulu lokho. So mhla ngifaka lezi ngoma ngangine-pressure mina kwakuhlezi kugcwele estudio ukuthi ngumuntu ongenamahloni kwakuhlezi kunabantu ngikhani ngangifaka insimbi kwakunabantu abaningi abantu ababedlala iginci abantu babe bathathu bonke bawu-professional kwaphoqa ukuthi kumele mangidlala la kumele ngenze sure ukuthi lento engidlala la bayizwa nabo ukuthi hayi usekhulile umfana uyawazi ukwenza ngayenzisisa njengoba nje uSizwe sikhala kanje sidlalwa yini album yonke bese ngiphinde ngiyiculela ngiyibhekela futhi khona lapho. Ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca ukuhamba komsebenzi wakho ngoba ukhiphe mhla ka-29 ngiyakhumbula benginawe workshop adukhipha u-29 kuze kube manje banjani abantu kokuseva. Bhuti yabona ngiyayiqala lento nje ayikaze yenze ngempela kimi ngi-experience impilo yomculo njengamanje ukuthi umculo wenzeka kanje indlela abayithenga ngakhona abantu umsebenzi wami abayibuka ngakhona kwangisho kuyo-YouTube umsebenzi uyakhula ngamandla ama-views maningi. Ngiyabonga kakhulu impela kulokho abakwenza abantu kimi beqhubeke bekwenza angazi ngathini futhi ikakhulukazi nalezi zinto zo-TikTok yizo seyiphusha umculo kakhulu. So ingoma yami yathi mayifika kuyo-TikTok abadla kakhulu abantu bayithokozela bayijabulela so indlela okwenzeka ngakhona ngiyabonga kakhulu angazi ngababonga ngithini abantu. Izwa kahle Lusanda khona kunento othi uma uyenza usho ukuthi uyabona kulezi ngoma eziwu-12 noma eziwu-14 osuke uzenza kube nengoma yakho othi yabona le izokuyenza sure izodla abantu. Yiphi ingoma othi wena hayi cha ngithe mangenza le ngayenza ukuthi izodla abantu iyabadla yini noma kuvele kwaqhamuka enye eseceleni? Leyo lapho ingoma engangithi mina ngokwami mhla sicule estudio engangiyibona ukuthi le ngoma le iye ngizwa inamandla engadla abantu
ilethe emahlabathini. Emahlabathini iyona ngoma engiyithandayo-ke ingoma yami-ke le. Hayi kusho ukuthi ufakazi wami Yes, impela. yeah. Ngangithi iyo ingoma engangibona ukuthi hayi le izobadla ibaqede abantu. Yeah. Nangempela vele yafika yabadla ngoba kwaqala ngepromo qala yafika yabadla kakhulu kwayiyo eyenza ukuthi abantu beyinake i-CD. Yes. Kodwa kuthemba kuphuma i-CD zashintsha izinto. Zashintsha izinto. Ashintsha iwayini laba amanzi. Ashintsha iwayini laba amanzi. Yeah. Elafika idlozi lotshwala lathi hayi bana ngenhla. Kwakuyingoma esasingayinakile kwangempela mhla siyicula. Mfethu yabona leya ngoma mfethu. Ngoma sasiyithatha nje ukuthi hayi ingoma efana nezinye nje akusiyingoma engazi ukuthi mhlawumbe ingandla abantu. Yeah. Kodwa isimanga amandla ayo iwavezile. Isimanga isenzile impela iyawaveza amandla ayo ukuthi le ngoma le mina nginamandla. Makukhulunywa ngehit kusuke kukhulunywa ngento eyini. Yes. Impela yangoma ingenzela amanga kakhulu. Kumanje nje impela ngithokozile. Nawe impucuzeko nje njengoba siya next week kube kuyi-12 August siya kwimpucuzeko. Ngiyathembisa ngizofika ngidlale futhi leyo ngoma. Ngoba shiya abantu impela bemangele ukuthi hayi ngoba bengifuna ukungena lapho ngiyajabula ngoba nakho usufikile khona ukuthi umuzwa wakho uma uthola i-call eqhamuka ngoba i-World Cup kaMaskandi le ngicabanga ukuthi umcimbi omkhulu kunayo yonke imicimbi kaMaskandi leya. Ukuthola i-call eqhamuka lapho kuthiwa Lusanda siyakudinga mfethu. Umuzwa wakho wabanjani? Mfethu ngijabula kakhulu because ngisuke ngizwa nginomuzwa ukuthi kusho ukuthi nami ikhona i-value yami kuMaskandi. Kusho ukuthi kuyabonakala ukubaleka kwami ukuthi ngikhona. Ngoba impucuzeko masikhuluma ngempucuzeko sikhuluma singakhulumi ngomcimbi omncane nje. Awona umcimbi omkhulu kunayo yonke i-World Cup yoMaskandi. So ukubizwa khona kuyinto enkulu kakhulu sekukhomba ukuthi hayi igama lakho bayakwazi ukuthi beliveze emlandweni, bayakwazi ukuthi belibhale ekuthenini emlandweni wake waba khona umuntu onje futhi ubukhulu bakho siyabona siyakubonga ingakho ukwazi ukuthi ube khona kuya mcimbi. So ngikubonga kakhulu ukuthi ngibe khona nami kukhombisile ukuthi amagalelo ami bayawabona nobukhulu bami bayakubona futhi ngiyabonga nakubahleli bakhona bomcimbi ngithi isandla sehlula ikhanda. Sibonga kakhulu kubaba uMgcineka ukubheka nje amaciko ngoba iciko elifana naleli umfana osemncane kodwa ukubona ipresent yakhe khona kwimpucuzeko khombisa ukuthi umfana usazokhula ngoba ekhombisile nje ekhiphile i-album yakhe enizwayo imnandi. Siyabonga kakhulu ukumkhombisayo ukuthi umfana muhle uzoyenza lento enidingayo balandeli nababukeli iy'nqwele zizonke ngoba ila siqondiswa khona lapha ey'nqwele noma ubheda nje uyabheda. Akukho okunye futhi kumele ubahloniphe ngoba baqamba amanga mfethu. Cha impela cha iy'nqwele bafowethu laba bantu labana abantu bokuthi behlonishwe mfethu ngoba isikhathi esiningi banegalelo elikhulu la kuMaskandi. Izinto abazenzayo bafowethu izinkulu kakhulu so akumele sidlele amandla azinqwele. Mina ngokwampela ngibona zibaluleke kakhulu inqwele ngithi hayi phambili ngeinqwele phambili. Hayi muhle umsebenzi eziwenzayo futhi kakhulukazi kuyo ama-social media. Hayi umsebenzi eziwenzayo ngoMaskandi muhle kakhulu. Unje uMaskandi nazo zinesandla kulokho ezikwenza. Kunjalo mfethu kunjalo. Ngoba enye into mfethu engibalule kakhulu ngihleze even noma ubani ofikayo la ngitshele futhi ngikhuleke kubona la bantu ngiyabahlonipha wonke ama-channel akhona ama-TV, YouTube channel ibona abawenza abe kuleli zinga elikulona. Ibona futhi ebenza abaculi bebathathe bebabeke kuleli zinga abakulona abaculi. Sihleze sikhuleka inqwela ukuthi uma nginensizwa niyazi bafowethu anginikhohlwa ngiyenze sure ukuthi bafowethu ngiyanicela ukuthi basisekeni lo muntu engisuke nginaye ngaleso sikhathi futhi animyekeli phansi nimseke ngibona amandla akhuphuka ngayo. Njengoba namhlanje bafowethu nginensizwa la mfoka Khumalo ngiyanicela bafowethu niyiseke lensizwa ngoba ikhiphile nje niphushe kakhulu bafowethu umfana ubone umehluko ngoba bafowethu kuyasetshenzwa siyathobeka kakhulu inqwele bafowethu. Umfana uvuthiwe ngibonile nimphekile uvuthiwe uyisaluthi. Khumalo mfowethu into engifuna ukuyazi nanendlela yipi into ama-plan onawo ngalo msebenzi manje then imupha amanye ama-plan ozoba nawo nemisebenzi mhlawumbe olandelayo. Ama-plans enginawo ngalo msebenzi ngisazokwenza ama-tour ngawo indawo zasemakhaya impela yizo engifisa ukuthi ngihambele kakhulu ngingahambeli lezi ey'jwayelekile zamadolobha aphezulu. Ukuhambela lezi ndawo lezi la kunzima khona ukuthi umculo ufike khona ngisazokwenza ama-tours ukuthi
senza ama-launch khona. Yeah. Ngenzela ukuthi nabantu abaqhelile kunathi bekwazi ukuthi umsebenzi nabo bewuthole bewuze sibasondezele thina eduze kwabo ngoba baningi nabantu abahlala ey'ndaweni ey'ngaphucuzekile kakhulu. Okunzima ukuthi besibone, abakwazi nokuthi besibone. Kanti uma ngifikile mina isiqu sami befike bengibone beshuthe nami bengijabulele bese bethenga umsebenzi, lokho kuzoba lukhulu kubo. Kuzobe kukhomba ukuthi bokhomba injabulo enkulu kakhulu ngoba bangibonile bashutha nami base bekwazi bethenga umsebenzi wami. So into enjalo kumele siyihambele indawo ekanjalo njengoba nje sizoyiqala nathi indawo eziningi sisazoyihambela njengoba sesiqalile kunamhlanje sisihambisa ama-CDC indawo ney'ndawo. So abantu abasilindele ngakubo emakhaya sisazohambela indawo so besi-update abantu ephejini lethu iBhova elincane siba-update ukuthi usuku lokuthi ngololu suku lolu sobe sikuphi, ngalolu suku sobe sikuphi, siphushe umsebenzi. Hayi futhi ngiyayizwa uyayibeka iyacaca. Mfowethu kunalesi simo esenzekalayo-ke kumaskandi uthola ukuthi ungenile kumaskandi uyacula uthola ukuthi kunabantu mhlawumbe osuphambana nabo. Bakhona yini mhlawumbe umuntu ozothi eyi yabona la sagejana nalo noma awunamuntu nje uyishayela ingoma nje wona awungene ndawo lapho? La ekuphambaneni nabantu njengamanje imbangi umuntu engathi mhlambe uyisitha sami emculweni akekho. Akekho kuyenzeka kodwa phela kwesinye isikhathi ukuthi ey'nsizweni hhayi ngokuthi mhlawumbe ayiboni ngasolini ukuthi ayisondelene ngaleyo ndlela leyo ukuthi mhlawumbe sengaze kube khona ubudlelwano obuba khona. Yabo kodwa ayikho nje insizwa engathi ngumaskandi cha angizwene nayo noma siboni ngasolini nayo. Zonke insizwa zakwethu kumnandi nje ngishayela ingoma kuphela mina. Ngifuna ukuzwa la mfethu usesizoyivala ngoba ngiyayizwa uyayibeka iyacaca futhi uyasazi isitori sakho uyawazi nomsebenzi wakho. Kunala khona enganginibona khona ninomjolisi kuLusanda silindele into enhle kwenzakalani phakathi kwenu lapho? Mayelana Ngoba nalolu abantu daba babejabulela le nto yenu bebona ukuthi no content uzophuma la. Yeah. lolo daba lolo luyayilithanda ukuthi lube yi-long story kodwa ngingazama mhlawumbe ukuthi ngilikhathe short yabo. Yeah. Lolo daba lolo kwakumayelana nokuthi kwakuzoba khona iqembu esazozama ukuthi silikhiphe sobabili yabo. Yeah. Okay, wangicela umfowethu ngiyaxolisa kakhulu. Wangicela umfowethu ukuthi uyacela ukuthi kube khona into esingayenza naye. Ufisa ukuyenza nami. Then ngavuma-ke mina cause ngumuntu ongenankinga nabantu. Then saya e-studio wangibiza e-studio safike sayifaka lezi ngoma zaziyimbili noma ezintathu angisakhumbuli kahle. Ukusuka lapho kushuthi kwaba khona i-misunderstanding eyaba khona phakathi kwethu noma mhlawumbe ukuthi saxabana. Kwaba khona ukuphambana okungaboni ngasolinye cause kwakukhona umuntu okwakumele ewuphathe lo msebenzi wethu. So umele uphathe lowo muntu lowo muntu wathi mefonela mina ngingakazi ukuthi bakhulumile nanoma khona bakuhlanganisile. Wathi mefonela mina wafona ewumuntu ofuna mina ongafuni mina nobani. Wawumuntu ocela mina ukuthi kade ngifuna ukukhuluma nami wangithola sakhuluma wangitshela ukuthi yena ufisa ukuthi engisize ngokuthi nokuthi. Makusuka lapho wathi ngikhulumile nalowo muntu loyo wathi angizombona ngeza ngazombona. Mase ngibuka uzombona kwaba ukuthi nabo ngapha esayidini bathi bona uye lo muntu esasemhlanganisela ukuthi thina esize thina sobabili kulento esifuna ukuyenza. Kanti yena wathi mefona wathi ucela mina. So ngangazi mina ukuthi mhlawumbe kumayelana nathi sobabili. Then kwaba ngazuthi shuthi khona ubetrayal okhona but ngayichaza mina ngathi no ayikho kanjani naye lowo muntu loyo singambiza simbuze kanje kanje. Then kwakhomba ukuthi-ke kushuthi-ke leyo nto leyo laba ababeyiqalile le nto leyo abasaboni ngasolinye ngoba ngazi ukuthi lo muntu lo i-favorite yakhe kwakuyimi yabo. Yena umuntu ayemazi kahle hle kwakuyimi wayengamazi omunye ubhuti. So ngoba bangena ngokuthi vele ngegama lami ukuthi bona bathi umfana uMgqumeni nobani bacela ukuthi basize ukuthi yena wajabulela ukuthi khona igama lami wafuna ukusiza kanti wayefuna ukusiza sonke. Then kwagcina-ke kungazwana kwaba ngathi mhlawumbe khona omunye ohambela ngalo omunye.
but uyagcina ikhunyiwe lento yadlula njengamanje se-right akukho kukhona. Mfowethu hayi wayibeka yacaca ngoba phela ngangizwa sekune uyazi-ke vele emaqembini kamaskandi kuma-group uzwe sekuphanjwana into engeke ngithi ngifuna ukuthi mase nginomuntu ayichazelene ngoba yabo le channel siyasenzela bona futhi siyathoba kakhulu mfowethu bakuthola kanjani abantu ngoba into ebalulekile leyo abafuna ukuqasha enkundleni zokuxhumana kuyo yonke nje indlela ukuthi kumele bakuthole mfowethu bakuthola kanjani? La ngitholakala khona bafowethu qale nje ngama-social media kwi-Facebook ipage lethu bafowethu uBhova elincane SA. Yeah. Maningi ama-page akhona lapho Lusanda umfana weBhova Khumalo or Lusanda iBhova elincane Khumalo wonke lawo mafeji amafeki ipage lami iBhova elincane SA. Ku-TikTok uLusanda iBhova elincane Khumalo ku-TikTok ku-TikTok uLusanda iBhova elincane Khumalo bese ku-Instagram uLusanda umfana weBhova Khumalo. Then inamba bafowethu engiqasha kiyo noma engifonela kiyo ithi 066 570 9935 066 570 9935 iyo inamba esiqasha kiyo esitholakala kiyo uma kukhona noma mhlawumbe usizo oludingayo ufona kuleyo namba then bokwazi ukubekusiza noma mhlawumbe ukhona ufuna i-CD ngisho ama-CD bafethu okude ngisho ungathiwa use-Cape Town noma ukuphi uma ufuna i-CD uyasifonela siyakwazi ukuthi sikufakele uyithole ufake imali leyo bese kuba right konke. Yeah. Futhi siyathobe kuba nawe sibonge isikhathi sakho ngiyazi vede abaculi bamaskandi hleze ngiba nabo mfethu insizwe engisebenza nazo sengiyayi-understanda ukuthiwa hayi siyeza sihlale boma-30 minutes ama-hour yabo siya-understanda mfethu ngingazile ukuthi hayi kufuna ngivele ngirelaxe uma ngiyihlalele ngoba ngisuke ngazi ukuthi yena uzofika kodwa hhayi ngalesikhathi asishoyo mfethu siyabonga kakhulu ukuba nawe la kwi-Select Africa TV ufikile mfethu siyafisa ukuthi umsebenzi wakho uhambe kahle noma yimuphi umuntu awubonayo laphana enze sure ukuthi uyakulandela futhi uyawuthenga umsebenzi wakho yonke into ihambe kahle. Babuke be-Select Africa TV benginoLusanda namhlanje bafowethu wena-ke uyasubscribe lapha kwi-Select Africa TV usilandele epagini lethu la Facebook Select Africa TV, TikTok Select Africa TV, Twitter @Select Africa TV. Bafowethu bengihleli noLusanda namhlanje sijabulile bafowethu ukuba naye and kumnandi wachaza umfana yonke into umsebenzi wakhe muhle uphumile mlandeleni bafowethu nothenga. Mfowethu siyabonga kakhulu. Bonga mina bhuti. Sharp. Nazwa bafowethu.